Biyag ti tao. Nagsaya at ken nagimnas itirik na timang tulong wenno tumulong iti pada a tao. Nang runa no ti tao at tinulungam ket ammo na timang bigbig iti utang anaimbag anakam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Katita, intay nga ro dendenggan ti episode 219. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Sika man ang tinagbayad at ikinantay, Lela. Mababain ako. Ay na, agtal na ka man. Mapantakit din. Agawid tayo jabalay. Ha? Lela, mabain naksa. Kasla sa anak pa yan nakasagana. Di mat nagsaritaan tanti may papaniti day tabanag. Kaya't da ka ama-am-amo da papakan mama. O mga no sandak akayat. Fidel, nasayat at tao da mama kan papa. At da ngamin mabalin nyo iti biyag. Idinto da kami kat nakurapay lang. Ay ayatan na kuno saan. Ay ayatin ka, Lela. O ano kasta nga rod, panagnagamday ta. Agawid tayo jabalay. Takayat da ka amakita kan maam-amo da papakan mama. Natayal ka yung tinubyo ti anak mi, Agyaman ak, sir. Di nakawagan ni ti sir. Papa, kunamon ganyak. Ha? Manutawan mon, iho. 22, ma'am. Mama, kunamatan kanyak. Kamang kan ti pamilyami. Iso nga ipasig mon ti bagim kada kami, okay? Agkat anyat plano yu iha. Agkasar kayo kadin kan ni Fidel. Saan pa'y mama? Lepasan na pa'y ti panagadal na. Okay. First year college lang amin tinailupas ko. Taawan pagadal ko. Sige. Ituloy mo tag-eskwela. Oray maudin tungaruden ti kalaysa. Agturpos ka pa'y iti panagadal mo, iho. Anya? Sika ti mang paadal kin ni Fidel kunam, Elena? Wen papa? Sigurado ka, iha? Wen mama? Di kay madanagan ta na singpet ni Fidel. Iha, sana panangupay ken ka. Adayo ti ba iti tawan nyo? 35 mon. Ket 22 na lang. Di kanto nga nagbabawi, ang makinobyo iti ubing nga tayo ng sika. Santo Apolos, papa. Nariknak no kasano ti panangipatag ni Fidel kanyak. Kasta akmat kan kwa na. Di kay madanagan. Ta saan nakabasta agtalag iti may sa alalaki. No jak marik na ti panangipatag na kanyak. O sige, magamukay ha. Agtalag kami ken ka. Ket good luck nga rod, kada kayo ken ni Fidel, anak. Asino ti mang paadal ken ka, Fidel? Ni Elena, danang. Elena manan! Di matimbagak ken ka asinaamon day jay a babae, tas ikati sarsaritaan dagiti ka baranggayan tayaw. Nanang. Di ka lababae. Bakbakit tay nobyam nga musika. Di kay kumamatagsoy ti kasta, nanang. Tanasayaat ni Elena kanyak. Nasingpet. Kan talaga mariknak ti kinadungo na kanyak. Kan maisa, tawak lang mata makariknay ti ayan. Basta! Diyak kayat tay jay nga Elena para ken ka, Fidel. Isu asina amon. Di ka kaagyaman, tadamang tulong iyanak ka. Nagasakit din ni Fidel ta nakatumpong itikas kin ni Elena. Uhu! Uray pa'y nga ran isu ti kababaknangan dito'y lubong. Diyak tulat ta kayat. May payan na nga ron iti anak ni Fidel aya ket bumakit meten abalasang. Kay ubing pa'y mal, ta nasulukla at 30 na. Narigatan nga aganak ti kasta atawan. Adanto may aganak nga tawin iti nasuro a 40. Adanto lagi nasuro a 30. Di mo ida pakibiyangan.
tabalasang ganbaro daw. Awan makita ka dakas iti dayta. Oh, Auntie Fidel, allowance mo. Inikanak ni Mama Idigalman, Papa. Sa bali pa ito alam mo, naimbag lang at kautem no magipit ka. Saya atem ti panagadal mo, ha? Tanarigat ti awan malpas na nga adal. Narigat ti makastrek iti panggiran no saan ka a degree holder. Wan, Papa. Katagyaman na kada kayo. Gapu iti tulong yaw. Basta ti isek-sek mo iti panunot mo, iho. May maysa tayon a pamilya. No anya ti paregot ti maysa. Pag titinulungan tayo asulbaran. Bagay, papanam. Ije balay da Elena. Basta, maaklon mo ni Elena, ngagbalin ang malugang da. Kitwan anya pa'y nga Agdindin nadan, awan mo't maaramidak. Kasarlat kurang kadakwadan. Kahit anyat ko yung mga iday. Awan! Inakla umiliw mo't sige, inakaon. Adoy nanang. Agmerienda kayon, di kay agbabain. Ay, agyaman na Elena. Ay nakasingsingpit ka. Nagasat gaya ma talaga ti anak ko. Takasken ka tinagbalin a nobya na. Pagrabangak day ta. Tapat-pat kakunay ti anak tiyo, nanang. Mabit lang Yalan kayo pa iti spaghetti. Ay, saanan balasang ko. Nabsugak una yan. Ay, kwa nga men. Ada importante agagarak. Iso nga imayak, Elena. Ha? Ay, anya day tananang. Kwa? Ay, kasla, mabainak mo tamang ibagan. Ibagayo kit din. Anya day tayo nanang. Di kay kadiag babain. Kwa? Ay, umutang ako ma. Uray, 5,000. No ada? Awan nga min bagas men. Pagbayad ko, iti hulhulog ak alone ko. Ay, day talaga yam. Mabit lang, taikan kayo, nanang. Papanaman ang bagay. Kanayong karuwa. Ije balay da Elena. Ika ba umutang? Di ka lang mabayin, tekas tangar aramay daw. Umutang nga kaya? Inakla ikan ida itinatengkan prutas. Kan inakmat umiliw Saan ang napupuutan ti panaglabas daw? Nakaturbusin ni Fidel. Trabaho pa yan. Wen nga rod, Papa. Isu na lang tayo ti addayo a lugar ti na kay distinwan na. Makapay kawat ikawan ni Fidel dito'y balay. Talaga kasta iha. Iso nga irwamun ti bagi. Kaano nga iti plano yo pa nagsimpa, iha? Mapmaparin ti tawan. 40 mon. Urayak nga iso ti umuna amang ibaga iti dayta. Tsak mat mauray. Anya? Ay, sikan ati mangidarirag anak ko. Awan mo dakas na, taagayan na head kayo mat. Nala, ibagam ta kasarita mi apaman nga bakasyon, iha. Pagsasaritaan tayo kit din ti panagkasariyon. Kaano ka nga gawid, Fidel? Ito na may alawa si Lena. Apay ka di? Ada nga min damdamagan da papakan mama kanyak. Kaano ka nung agkasarta? Amang ano kasarita da kain to nagawid ka, Fidel? Anya? Oray, ti panagawid mo, ha? Kuwagayang. Adagayang operation may inton umalawas. Isa, may tantan pa ilati panagawid ko. Ha? Nalipatak mo tan. Sige. Tara, at dami iting may. Bye. Bye, Fidel.
Nagkrigat kayam ti long distance ngayat. Makapailiw tinobyok. Oh, Elena, iha. Saan ka kadya sumurag iti trabaho? Awan ganas kong agtrabaho, mama. Nag-emergency leave ak. Anya? Apay, anyat mapaspasamak kan ka, iha. Awan, mama. Malmaldayak laang. Mano na bulan asan ngay mauawag ni Fidel. Ag-text mat kiti, ngam sagpaminsan laang. Anya? Apay, adasan nyo nagkinaawatan. Awan mat ti amok, mama. Ngam mas daawak. Kaslali mami isang tinobyo kanyak. Kaslasaanan anaragsak kanyak, mama. Ha? At hapag nga mga nuadan sa baling ayayatan na. Anya? Iha, think positive latan. Sikamat laang ti marigatan, no agpanunot kay ti saan anasayaat. Ha? Ay, naimbag nga oras yun, nanang. Mabalinti umay. Ay, ado ti siya nga ili na. Di ka maasikasaw. Dagiti katrabahuan ni Fidel. Pumanawak matla adagos. Agdamagakla ko may papankin ni Fidel. Adda ka di. Kwa. Adda. Kaya't ko ang makasarita, nanang. Sige. Mabit lang nga tayo bak. Pakiuray mo di ta balkon, Elena. Apay akaslayad adayom tibagim kanyak, Fidel. Kwa. Fidel, please. Ibagam man ti agpaiso. Saan ka din anaragsak kanyak? Elena. Agkasarta ko man, Fidel. Pagsasaritaan tayo ti pa nagkasarta. Sorry, Elena. Ngam aglinipatan. Anya? Fidel, sweetheart! Umay kayong tabangan tayon. Nakaluto kami kaninanang. One sweetheart. Umuna kayo namangan. Sino dyan masikog a babae? Apay, sweetheart, tiawag na kan ka. Kwa. Nobiak. Ni Mariel. Kat umadanin ti kalay sa amin, Elena. Diyos ko. Jaklaim pagaro pakastoy ti isupad mo kanyak. Nakuray ak iti manuha tawan. 5 atawan, Fidel. Kastoy lagayam ti mauray ko kan ka. Elena. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka. Apay anaaramid mo ti kastoy kanyak, Fidel. Pakawanan ako, Elena. Aklunan ta kumatigasat ta. Saan adata tinay kari para ti tunggal maysa? No okay laang kan ka. Ti panangikalang mon kanyak. Saan kanyak? Ngam amukon. Maawatak itan, Fidel. Inaramat naklaang. Inalilaw nak, Fidel. Pakawanan ako, ma. Elena. Jakmat ninamnama ang mapasamak ti kastoy. Iso pakawanan na kuma. Jak kabalan, mama, papa. Jak itulok ang maagaw ti sabali ni Fidel kanyak. Elena, iha. Agkasaran iti mabiit ni Fidel. So, bay-bay amon. San ang mabalin nga awan maramidak, papa. Inaban ko ti ayan ayat mi ka ni Fidel. Mapanak iti pakangayan ti kasarda. Tainak at ipaan ti seremonya ti kasar. Elena, amom ka dito ibagbagam. Ibabain mo lang ti bagim iti kasta nga aramidan.
Ay, ayatak ni Fidel. Para kanyak lang ni Fidel, Mama. Anak ko, lipat mo na Fidel. Sa lakas kang kuha na tirumbang ayatam. Takalpasan ti ginasaya at ngayon papaay mo kang kuha na. Kasadya lagayam ti aramidot na. Isualipate mo. Papa. Iya, italaang tayo tama ni Krignam. Patsyak, ang makailiw-liwag kang tumatlang. Papa. Mitatanalpasan ti kasaryo iti asawam sa dinaw ti pagnardan niyaw. Ije balay da Mariel nanang. Tayo tayo hindi trabaho mi adwa. Alakit, adda kayo dayta. Noo aganak ni Mariel o may dakalaan, tasyak di mang patanggad kan kuana. Wana nang. Ay, naimbaglakit din ta ni Mariel ti nasawam anak ko. Ubing lang arudan, napintas pa'y. Padampay, a professional. Talaga siguro nga iso ti para kanya, nanang. Payanaw limag kamatlakay. Manipod ng kasarti anak ta. Kastan ti Jarmaw. Aglalarot ka. Kasanaw, kat mababainak iti pamilya ni Elena. Nay, Ay, nako. ay nagpagpahinam ngay. Apay, asinaw na gidya at tao tapno mabain ka kadakwada. Kalpasan ti panang tulong da Elena ken ni Fidel nga ag-eskwela. Kasday ti inaramid na. Ay, sana problema dayta. Mabalin mat abayadan ni Fidel, tinagastos na kenkwana. Tadamot ng trabaho na. Ay, problema aya dayta. Ibagbagal lagi ti tao nga inaramat na kanulaang ni Elena. Tapno makaturpos iti panagadal na. Ura sino may siguro tagsasaad iti biyang ni Elena. Talaga ang masakitan. Kahit, anyat mabalinta ngay. Nalpasan ti kasar. Ustukit di, tani Mariel, ti nasawa na. Kay kayat ko, ngamday jay nga Elena. Sigurado kan, itiday tapang gandang mo iha. Agabrod kan. Wen, Mama, barang iti panagabrod ko. Makailiw-liwag ak iti napasarak dito eh. Ay, iha. Aprobadon ti papeles ko. Isungag flight akon iti mabiit, Mama. Agawid ka nun tiyaya ti anak ta, Fidel. Asino ngayon ti mga waawir ka ni baby? Apay, saan ka din agsubli ni manang aning? Saanan? Agpaagas ka nupay. Ada ngamin sakit na. Kastaya? Sige, tayo naktusukunin ni nanang. Tayo isun ti mga awir iti anak ta. Sige man nga ron. No si bibiyag kumapay dahi dinanang ko. Iso ko mati mga awir. Ngam nasapamot ngamin api musay. May destino kiti sa bali ang lugar, Mariel. Wen nga rod. Ay, agsina tani ti trabaho, Fidel. Sana bale? Tasan unay nga adayo ti pakaidestinwa kani. Agananad ka nga rod iti lugar apapanam, ha? Wen, kastamat ka na kayo. Agan-anad kayo mat iti anak ta dito eh. Nanang, rumwarak. Mangan kayon to na. Pakanan yung tumot ng ti apo ko yo. Ay, papanamanan balasang kaw. Ay na, saan na masapula damagan nyo dayta? Narigat ti man nakibiyang launay. Ha? Sige, mapanakon. Marabyan na ka sumangpat. Papananda nga tamanan. Basta sumangpet na nagapoy ti trabaho na. Agsukat adagos ket rumwar manan. Huwag damagak. Kasla makaunget pa. Sa baligayang kiugali na itamanugang ko. Kasla nasingpet mo ididamaw. Ngamita, sumupsuplada mo tan. Manipod idinay destino iti sa bali a lugar ti anak ko. Kanayon mo tan arumwar.
Marabian nga agawid. Yak maammo no sa dino ti papapanan na. Hello, anak ko. Hello, nanang. Abay, jak makuntak ta asawa. Anda ka dito balay? Ay na, saan nagawid idi rabi ay? Jak amaw no nagturugan na. Anya, mapansakit dito atap ko ah. Ha? Atap mo nga? Adayin danon da kanya. May papanid asawa. Kat numapanak nagkakaluklok nak ni Mariel. Jak amo no anya ti aramida. Ah, anyat kayat mo asawan. Agyaman na kita impormasyon, pare. Agturong kami ni Jay, pare. Adda ka kadwa ka pulis. O sige, agyaman na kumanin, pare. Bye. Kunak tubay kat. Kaduam ti lalakim iti da ito'y hotel, Mariel. Gusto gayam tinaydanon kanyak. Awan kayo itibayin! Fidel! Agsinatan! Saan kan ngay ayatan? Nakarakaro pa'y adikan ay ayatan! Manglilipot ng asawa! Ipabalod kayo! Awanan kayo itibayin, adwa! Ay na, anak ko. Imbalintwag mo matan tilamisaan. Ay, gusto na itan. Nanang, nasakit din nagam ko. Awan amo ka nagbasula kita asawag. Apay nga narabid na tikas day kanyag. Apay, Ay nanang. na, bye-bye amon na jay babae. Di mon panunutan. Tapno saan ka ma-stress, anak ko. Apay, agastoy. Tinagtungtong palan ti pamilyamin, nanang. Apay! No kasta, agawid kayo ni ti asawam a foreigner, anak ko. Wen, mama, padaanan da kami, ha? Ay na, maragsakan na parakan ka iha. Kamaw dyanan na, nakasarakan iti lalaki a parakan ka. Wen, mama, makunak amaysak akagasatan kadagiti amin na babae. Ngamin, nasingpat tinagbalin nga asawak. Ay na, nagsayatan no kasta, anak ko. Sige, tagimpaki kami pa'y, mama. Umawag at tumanan inton madamdama. Bye. Bye, anak ko. Kaya timpang ka dyan, anak ta. Agawid dan iti mabiit, kat ikuyog na kano ti foreigner nga asawa na. Ay, kanasaya na. Tapno, mamamuta mo ti personal ti agbalin na manugang tabakat. Nanang. Payakas na tila nga masimang petanak ko. Nanang. Naikata ko na iti trabaho. Anya, apay nga eh. Nakadisgrasya ang nanang. At nakasinungbat ko iti kalsada. Diyak nalapdan ti puntot ko. Kat nailawanag. Napaltugak, nanang. Anya! No tiwagas mo anang tunoy iti arapaap mo, kat panang luko iti padam a tao, namnamaam tumet nga rod ti kanayon, apa nagmalas mo. Bueno, gagayam di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless manen kada kayo. Amen.